Je držimo vođevo. Pustite na vladiku! 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 Zamolim vas da se malo saslušamo ove vaše riječi, ne damo svetinje i pustite na vladiku. One su proglašene da su udar, da je to brutalni napad na državu Crnu Goru. Ako su svetinje udar na državu Crnu Goru, onda šta je Crna Gora sama po sebi ako nije svetinja za koju i vi se borite i za sve ono što je sveto i čestito u Crnoj Gori. Ja sam došao ovdje, čekajte malo samo, ja sam došao ovdje da zatražim oproštaj od moga vladike Joanikija, jer on je sada utamničen, a ja sam trebao da budem, ako neko misli da neko treba da budem, ja sam trebao da budem. Ja sam blagodarim vladici kada je na moj predlog Sveti Arhijelski sabor naše crkve obnovio Budimljansko-Nikšićku eparhiju prije 20 godina, na moj predlog, onda sam ja zamolio moga đaka, moga studenta, vladiku Joanikija, ondašnjeg igumana Cetinskog, da se on prihvati da bude na čelu te eparhije. Eparhije koja je uništena 1738. godine i čije potonji mitropolit živ oderan na vratima Đurđevih stupova, gdje sada vladika stoluje. Posljednji mitropolit je živ oderan. Dakle, obnovljena je ta eparhija i vladika se potrudio zajedno sa vama, narodom, i sa svojim sveštenstvom i monaštvom da obnovi stotine hramova razorenih i u turska vremena i u vremena drugih okupacija poslije toga. Samo da pomenemo manastir Majstorovinu, manastir Bogavac, manastir Šudikovo, čuvenu prepisivačku školu. Da ne pomenjemo mnoge manastir Župa ovdje, koju vi znate da je bila do tada bila je Bircuz u Župa, gdje su dolazili ovi sa vlasti tamo da se goste, i blagodareći vladici Joanikiju i onim sestrama časnim i čestitim našim monahinjama koje su gradile svoju mladost i svoj život u tu svetinju. Blagodareći tome, ta svetinja je procvetala, a to je svetinja Crne Gore, kulturno blago Crne Gore. I vi koji branite to kulturno i ugrađujete sebe, ja mislim da nijeste vi. Kako možete biti proglašeni da ste vi neprijatelji države Crne Gore? Kada ste vi svi na kraju krajeva Crnogorci ovdje rođeni, vaše porodice, i ugradili sebe. Ja moram i sebe, nije da hvalim sebe, nego moje pretke. Blagodareći mome pretku, knezu Moračkom Rašku Radoviću i vojvodi Mini Radulovom, koji je dobio od Svetoga Petra zvanje vojvode 1798. godine, pošto je posjekao kao dijete turskoga zulumčara. Oni su prisjedinili dvije Morače i Rovca Crnoj Gori Svetog Petra Cetinskog 1820. godine. Proglašavati sad vas i mene, a posebno vladiku Joanikija, da mi ugrožavamo
državu Crnu Goru. Ja mislim da to nije mnogo razumno, ni pametno. Nije mnogo. Zato ja molim vladiku da mi oprosti što je mojom krivicom je postao episkop te stradalne vjekovima eparhije i mojom krivicom on se onda uključio da obnavlja ove svetinje, to kulturno, duhovno, moralno blago Crne Gore od Nikšića do eno gore sve do kraja Vasojevića. Ja ga molim za oproštaj što sam ja sam tu glavni krivac. Prema tome, ako treba neko da bude suđen i da bude mu presuđeno, onda nema drugoga u Crnoj Gori sem mitropolita Crnogorskog, koji je glavni krivac za sve ono što se događa u crkvi Srpskoj pravoslavnoj mitropoliji Crnogorsko-primorskoj od 90. godina. Ja sam glavni krivac i stari mitropolit Danilo. Mitropolit Danilo, moj prethodnik, on je negde zapisao, ja ne mogu ništa uraditi u onim vremenima gonjenja crkve Božje i posle ubistva mitropolita Joanikija, posle presude mitropolitu Arseniju na 11 godina zatvora za iste razloge za koje je danas osuđen, evo, pripremaju osudu Vladici Joanikiju i mene. Dakle, on je govorio, ovdje je pepeo koji ja mogu samo da, ispod je oganj vjere naroda. Ja mogu samo da u moje vrijeme da sačuvam taj pepeo, pa doće vrijeme da se taj oganj rasplamsa. Taj oganj se rasplamsao. Evo, 30 godina obnovljeno je 700 hramova, sagrađen je najveličanstveniji hram u istoriji Crne Gore, Svetog Vasilija, Svetog Vaskrsenja, Jovana Vladimira, Zetskoga kralja, velikomučenika, hram u Baru i mnoge druge svetinje koje su obnovljene. Je li to ugrožavanje Crne Gore? Je li to napad na Crnu Goru? Ili je to obnavljanje njene duše, njenoga bića, njene istorije, njene kulture? Naše monahinje na Skadarskom jezeru, djevojke obrazovane koje su sebe posvetile Hristu Bogu. Među njima ima i Ruskinja, Ukrajinki, monahinja. A tim Ruskinjama, monahinjima prijete da ih proteraju zato što nijesu državljanke Crne. Oni ugrožavaju biće Crne Gore. One su ugladile svoju mladost, one pustoline. Svi ti manastiri su od prije 300 godina bili razoreni, nijesu obnavljani. I sada su one obnavljajući sebe, obnovile su te svetinje. Njih 15 ima na Beškoj, na Moračniku, na Starčevoj Gorici. Naš otac, mašinski inženjer, otac Grigorije, već 25 godina ne traži ni od koga ništa. Obnovio je 2 crkve, obnovio je konak, obnovio je pristanište, obnovio je baštu tamo. Vodio sam i gospodina Vujanovića tamo da vidim kako je moguće da ovaj čovjek živi ovdje. Pa ovaj čovjek ne samo živi, nego ugrađuje sebi i obnavlja. On je onaj koji ugrožava Crnu Goru. I treba sad i njega protjerati iz Crne Gore, jel tako dođe vrijeme. Ja molim vladiku da mi oprosti, a isto tako i ove državne organe molim, ako misle za budućnost svoju, budućnost Crne Gore, budućnost toga naroda, njegovo jedinstvo i njegovu slogu, bratsku i zajedništvo, oni ovog trenutka treba sebe radi da oslobode vladiku Joanikija i sveštenike zajedno sa njima. Tako je! Ako slučajno da se nadamo Boga da su toliko razumni, pored svih teškoća koje postoje, da će oni to uraditi danas i da će i time spasiti sebe, svoj obraz Crne Gore, jer ovo je što se događa ovdje sramno pred Evropom, da u Crnoj Gori se događa ono što se ne događa nigde više u svijetu u Evropi. Da se jedan episkop časni, čestiti odavde, građanin iz Nikšićanin, da on bude u tamnici i osuđen, da ako hoće da sačuvaju svoj obraz Crne Gore, obraz ovoga naroda, oni će, ja se nadam,
donijeti odluku sad koju donose, da će donijeti jednu normalnu, zdravu odluku. Inače, ako to ne urade, nego molim ih i njih i sve druge, onaj koji je najkrivlji za ovo što se događa sa ovim narodom u Crnoj Gori, to je mitropolit crnogorski. Molim mitropolita neka sude i neka mu presude. Mitropolitu, molim. Ako ima neko u crkvi, jer ove narodne litije koje su ovdje, nije to apsolutno, naravno ima tu i ljudi koji su i politički opredeljeni, ali to je čudo i za mene da su ove narodne litike bile takve, sa takvim miroljubivošću, sa takvom ljubavlju, bratskom, bez ikakve galame, bez ičesa, sa ikonicama. Moja mala Una, kad je oni prvih litija bila malecna 4-5 godina, još nekrštena bila, nosi otac, ona nosi ikonu Majke Božje na svojim ramenima. I naišao neki policajac, onako vidio dijete pa se nasmijao. A ona se okreće mala i kaže, što se smijete, ovo je mnogo ozbiljna stvar. Ona bolje zna nego on. Mala Una je najodgovornije izgovorila, ozbiljna, sad se pokazuje da je Una bila u pravu, da je ozbiljna stvar. I poručila mi kad sam bio u Svetoj Gori, idemo do pobjede, idemo do konačne pobjede, idemo do Hristove pobjede. Tako je! Pobjede! Hristove pobjede, idemo do Hristove pobjede. Idemo do Hristove pobjede! 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 I ono to da kažem, ono što radi sada, što je uradila ova naša vlast, Nije naša je tu je ova vlast što je uradila ništa sa vladikom Joanikijem, ona nastavlja onaj zločin okupatorski iz 738. Oni su odrli živoga posljednjega episkopa Budimljanskoga 1738. Ovi nastavljaju sada to djelo. Je li su zato oni na vlasti u Crnoj Gori? Ja se nadam da će oni shvatiti, što prije shvate to bolje i za njih, i za Crnu Goru, i za ovaj narod sveukupni. Jer ovako kako nastavljaju, oni izazivaju svojim postupcima građanski rat. Tako je! Građanski rat oni pripremaju, a to je stidno i sramno u Crnoj Gori. Dosta nam je bilo bratskog krvoprolića koja se događala ovdje kod nas i ranije od vremena Svetog Petra Cetinskoga, naročito 1941. godine pa na ovamo. Dosta je vrijeme da se prekine sa bratoubistvima i zločinima među braćom u Crnoj Gori. Tako je. I da krenemo kao braća, svi zajedno da idemo onim putem koji nam je otvorio Sveti Vasilij Ostroški i Sveti Petar Cetinski. A ovo što je ovdje, optuženi su sveštenici vladika u vezi one litije koja je bila. Ako je kriv neko za tu litiju što smo bili sveštenici, kriv sam ja. Poslije Ostroga. Jer je vladika ujutru na liturgiji rekao da neće biti ove godine litije, nego će biti iduće godine povodom 350 godina od upokojenja Svetoga Vasilija Ostroškoga. Međutim, i ja sam s tim, po tim uslovom i bio i došao uveče na moleba. Međutim, kad ste video sam toliki narod, meni je bilo stid i sram da ja prepustim narod i crkva da ga prepustim. Mi smo, dakle, vladika koji je bio do posljednjeg trenutka zato da ipak da sveštenici ne izlaze, on je i poslušao i mene tu i sveštenike i onda smo izašli da budemo zajedno sa narodom, da ne bi narod bio izmanipulisan upravo radi mira i bratske sloge i u Nišiću. Zato ja molim da se prekine sa ovim, da što prije oslobode vladiku i sveštenike odavde i da spasu svoj obraz Crne Gore, obraz ovoga naroda pred Evropom. Jer ovo što se ovdje događa,
porodice sigurno da spase ovu djecu, jer ovdje od djeteta do starca na ovim litijama, to nijesu litije ni protiv koga, nego samo litije za pravdu, za zakon, za istinu Božju, za Krista Boga. I u tom duhu do pobjede Hristove, a Hristova pobjeda je neuništiva, već 2000 godina je crkva na raspeću. I prvi apostoli su bili u zatvoru, nije samo vladika Joanikije. I sve redom, nije li ovdje i mitropolit Joanikije na pravdi Boga ubijen. I ne znamo danas ni groba ni mramora. Mitropolit, rekao smo, i Arsenije također osuđen 11 godina zatvora. Zato šta je radio? Stvorio je grupu navodno protiv antidržavnu grupu na Cetinju od 4-5 sveštenika, pa su njima sudili, pa su primolali sveštenike, jer onda je bilo, ako već bilo ubijeno 120 sveštenika i mitropolit, onda šta su mogli da urade i sa tim sveštenicima? Pa su oni bili primorani, njih trojica, da svjedoče protiv mitropolita, protiv svoje savjesti. Ja sam posle sa njima razgovarao kako se to dogodilo. To se 54. godine dođa. 91. kad sam ja ovdje ustoličen, i to moram da kažem, kamenovan je stari mitropolit Danilo od 92 godine. Zašto? Zato što je mene predložio i Sabor prihvatio da bude mitropolit crnogorski u to vrijeme njegov nasljednik, jer sam ja bilo od vlasti zabranjen. Ja sam bio persona non grata od vlasti decenijama. Svak može doći za njegovog nasljednika, samo Amfilohije Radović ne može doći. To su bile odluke Izvršnog vijeća Crne Gore, vjerskih komisija ovdašnjih. Samo i mitropolit Danilo, i pored toga je mene tamo, i to je bilo kamenovanje i čivota svetoga Petra i kamenovanje staroga mitropolita. Morali smo pod ruku da ga uvedemo u nekakvu crkvu, ili služba bila ispred crkve. Neće valjda nastaviti ova sadašnja vlast tako nasilje nad crkvom Božjom. Nadamo se da neće. I zato, vladiko Joanikije, dragi moj, ne brini, da će Bog. Idemo do Hristove pobjede, a ako je neko kriv za sve ovo, to je kriv mitropolit crnogorski. Neka njemu sude. Nadamo se Boga da će se urazumiti ovi koji su na vlasti. Ja se molim Gospodu, tako sam i poručio, juče svima sam poručio i ovima i opoziciji i poziciji, da nije trenutak sada nadgornjavanja političkog. Ovdje je pitanje bića ovoga naroda, njegove sudbine, njegovog obraza. I to je ono što treba sve da nas zamisli, da uradimo ono što je najsvetije i najčestitije za budućnost svi u nas, cjelokupnog naroda Crne Gore i svi u nas, i svi, naročito vas ovdje, Nikšićana, koji evo s pravom branite svoga časnoga i čestitoga episkopa. Ja se nadam da će vlast uslišati vas glas. Ako je narodna vlast, onda mora da čuje glas naroda. Ako je... Ne damo vladiku! 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 Blagoslov Božji svetoga Petra i svetoga Vasilija. Idemo do Hristove pobjede. Amin. Vaše visokopreosveštenstvo, za Sputnjik, ako može jedno pitanje. Sputnjik, ukoliko se desi da sudske vlasti danas odrede zadržavanje vladici Joanikiju i 8 sveštenika iz Budimljansko-Nikšićke eparhije, što će biti odgovor Svetosavske crkve? Mi se nadamo, i ovdje smo rekli da se to neće dogoditi. Ja sam uvjeren da će prevladati razum i mudrost kod onih koji su sad na vlasti, da se otkažu od toga zločina protiv crkve Božje, protiv naroda Crne Gore. To je zločin. Da će se od toga otkazati i da će pustiti našega vladiku i sveštenike. Ja se u to nadam. A inače šta će biti? Evo vidite, narod ovdje
nikoga, jel neko organizovao sad ovaj narod? Sami smo došli. Mi ne možemo da zaustavimo narod. Da brani narod, da brani svoga episkopa i svoju crkvu i svoju dušu. Hvala vam. I svoje svetinje. Dobro. Samo prostora sad. Čekaj, to čovjek slika. Izvini, samo da slika kolega. Oprosti, ajde slika. Mitropolis, oprosti, samo kolega da slika. Ajde slikaj čovjek. Prostora malo zamoti. Ti sad tamo pođi kod auta pa nema Boga. I ja Vladimir Vuković. Ajde. Alo. Ja radim ti davo idemo za mene, ti daješ da radiš mene, nemoj se ponašati. Ajde, Bog vas pomogu. Svetinje, ne damo! 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 Roman. Nema nazad. To bi bilo za sad ispred Osnovnog suda u Nikšiću. Uključit ćemo se kasnije.